Dinja l-poddata numru 635 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn il-brodu djun flimkien ma' Alexandra Holden u ToniSant.com. U biex nibdew l-lum għandna din minn Checkmate. Feels like you had something to say to me. You just standing there alone. You know that you don't have to lie to me. 'Cause if you do, I'm gonna have to prove you wrong. If you wanna take a chance, I was willing to give it all to this romance. But now you're standing in my way. I wanna get serious, but you just wanted to play. And now you're standing in my way. But you know I found another one. It feels like you have something to say to me. I don't know why you don't make a sound. I wanted you close, but you got away from me. You ran away, I didn't want to be bound. If you wanna take a chance, I was willing to give it all to this romance. And now you're standing in my way. I wanna get serious, but you just wanted to play. And now you're standing in my way. But you know I found another one. Now if you wanna take a chance, I was willing to give it all to this romance. And now you're standing in my way. I wanna get serious, but you just wanted to play. And now you're standing in my way. But you know I found another one. You know I found another one. Standing in my way tal-grupp Malti Checkmate l-għana l-podda toħra fil-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant, numru 635 f'din is-sensiela sibu l-poddati l-oħra kollha permezz tal-website personali tiegħi, sibuha fuq ToniSant.com bħal dejjem, hemmhekk hemm ukoll id-dettalji dwar il-poddata tal-lum u anke issa qegħdin norbtu mal-programm ta' Mużika 21 li xandar fuq Campus FM. Imma ħalli nkomplu għaddejn baktar mużika. U allura anka żewġ siltiet li ġejjin huma siltiet li tisimgħuhom ukoll waqt il-programm ta' Mużika 21 matul din il-ġimgħa meta oriġinarjament qed toħroġ ukoll din il-poddata u li miss hija minn EP ġdid mingħand il-brodu. Din isimha Chips. Chips, tal-waqt 57 għal-lajbirek, għal-trum illi taħsiblu għall-inkiret, iż-żelu illi għandek għal-ħajja.
Chips Mek mela minant il-brodu mill-album ġdid tagħhom li jismu Bambinella. Semmejtilkom dik il-website ToniSant.com minna tistaw tamlu kuntat miegħi u biex irdejjem nismu minnantkom semmijaw segwaġi ta' din essenzjala ta' poddati u anke tal-programm Mużika 21 issa meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi anke nkun nista' ninkludi f'din essenzjala ta' poddati u anke fil-programmi tar-radju. Għanna xi ħaġa fil-fatt anke aktar tard waqt il-poddata tal-lum, però qabel ma naslu hemmhekk tajjeb li nsemmilkom ukoll li apparti permezz ta' ToniSant.com isabuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram u b'mod partikolari wkoll naturalment il-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ ukoll il-verżjoni video tagħha. Kull edizzjoni jekk tkunu għamiltu subscribe u tażlu anke l-qampina li hemm fuq il-YouTube tirċievu notifikazzjoni kull meta dina toħroġ u tkunu anke tistgħu tisimgħu u tarawha fuq il-YouTube. Ħalli naddu għall-silta li missi għal-kollaborazzjoni ta' Alexandra Alden mal-grupp Dune din jisimha Dnubiet.
Kollaborazzjoni interessanti tassew hemmhekk bejn il-kantant Alexandra Holden u l-grupp Dune, jew bil-maqlub insomma, Dune u Alexandra Holden. Għażlu intom. Hawnhekk ikun tajjeb ukoll allura li nagħmlu l-konnessjoni li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project mingħand il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt għax u hemmhekk fejn nippruvaw nżommu d-dettalji ta' dak li huwa għaddej għalkemm insemmilkom ToniSant.com dak huwa fejn verament ikun hemm it-tarif sostanzjali. Il-ToniSant.com hija pjuttost għal komunikazzjoni u l-komunikazzjoni ġiet anke din il-ġimgħa mingħand il-grupp ToniSant.com li ġibdula l-attenzjoni l-fatt illi l-album tagħhom Autumn illi ħarġu s-sena li għaddiet issa ħareġ ukoll fuq il-vinyl bħala LP fuq il-vinyl u allura dan id-duo magħmul minn Julian Gregg u Alexia Baldacchino jkun tajjeb illi nisimgħuhom issa waqt il-poddati ta' Mużika Mod Ieħor. Din hija s-silta tagħhom minn dan l-album illi jismu Autumn اللي اسمها The Fall of Light.
U The Fall of Light ta' TriStar Kane għana ġena f'tmiem ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant għallum ukoll. Jena qabel nħallikom fakarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u nħossib tagħkom infuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.